bra papa ento bokoto asra ban se wo musika akamu no won hwe no nchia na empenfo hwapom de no nsensem so Ghana mama say dia to say ya de bia unity a ho ebehia se Ghana for ye be ya hwe yi pa anyame ya dum afia de di anim Anton kwapem se no nsia bebo de na chese sini na wie no yehunu ba bia NPP amanyoko no won mabato mo beto e wo mantamantama hodro mo bekwa akwie na ya ne panyipa ba kwa wo pre titire ni dibre wo asante mantamu eye chairman anaso owura adum ba wu abedi nkomo ne ahwe enne hyehye a egu akwamu na NPP amanyoko ya bato ya demba court chima bonte so ni akwakoye ahwe ahoboa empenimfo eye wo ho ne nyina ye chairman ni dibre hodo a amanfo bi epe ewo party ni awo ba santemamu a aduane ba ko a yensi ne fam yantoto na sekora yefufuo ni obeba tintintintintim na benkata chie no agina so no wasam nanim fifire eno kora ma no yede na na yase abafo washing machine de bedia ampoano no ko ya friend example what is it fufu machine na so se nyira ya washe fufu pound machine eno na ba je se yede wo fufuo ye bekom ne akwa sa ababoa anasa babedi adehye nunya abusanfo we ni afufro pin ya kekese ne se kase ababia wo bia ne ye ba ne ye dia ba besom wo ye besro mo samon kan hu o Facebook aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM nsem ye de bay ho mfoni ho pictures nyina aka wona kese ye no ye tumra ne ye kire musie ososo ko no ma wo like na wo share na ado adwenche no nsusuo no mototo no yeguso a ye be kase ndema mo ne ye be kenkan e de amamo ye ne eso manyumre na ya obo amali abogamene akosia ejiwa kwade afi ensem no ninchemu ni amzafo ya shase de free my Ghana yesika krabia bata Bank of Ghana for atena ye na Dr. Ernest atoko amena de se na epede kwanchefa woda no wone ne mpanimfo akwakosi nkonyo omakwa ore wa akwakobusa brewa aplase plus ya tamsi agi atum se ne yakosi broni fo ne se eye policy rate no womo etabiri e de akwakogina 90% ya sa policy rate we eye yesika krabia hodo no womo bosia empempi no no Bank of Ghana hodom no ensi hu aya na Bank of Ghana disi ho edema wonum no ene ne ye friend se policy rate ya Bank of Ghana pen for che somebody akwakoja 90% no enti ba sa no a banks a wodo ne kwaje bosia the free Bank of Ghana hodom a na ye so ye ko mo kwaje bosia no a 90% ensi hu no a Bank of Ghana edema wonum no no mso mo de atoso na je se wo bosia na wo kwaje no ho nsi hu ene no and am so my Dr. Ernest atoko amena de send ya tuja say ade crop pot ade bi susu no akwaya de bia eya ha dwene kremu pa na nyina ye inflation na ne yeti akraya mo ye so my Ghana na nke sikasam ye inflation ho nsensam na nke koye pa na ne yekote bayira humamu eya kwabra 19 ye bebo ye pimpompe e ma ye to fom a ya sorry free fom honum covid boy ye hwe honum ami ase gire na so no eno na nhyehyia mpanimfo di gu akwam no enko wano se ne yesi pe no a enam so inflation no kwa ena ekosoro amasika semakwa ebibi no and am so owura ne hyebo sane also ne mranche ne mabawa ene abamu mpanimfo ye bia ema maye sikasam totoye ejrejaye no wo hyebo se wo mo eye dodo pa. The heightened uncertainty surrounding the inflation dynamics has weighed heavily on the domestic environment and significantly depressed business and consumer sentiments. The inflation numbers show that while food inflation has accounted for the increases in inflation over the past year, the recent jump in April shows that relative price increases in the non-food sector is accelerating at a fast pace, which provides information on the extent to which prices are becoming embedded. The bank's latest forecast shows a continued elevated inflation profile in the near term, with a prolonged horizon for inflation to return to the target band. Inflation expectations by consumers, businesses, and the banking sector have also heightened. The risks to inflation outlook are on the upside and emanate from the availability of inputs for food production, imported inflation, continued upward adjustments in export petroleum prices and transportation costs, possible increases in utility tariffs, and potential wage pressures. The second round effects of these administered price adjustments would further amplify inflation pressures in the outlook. These considerations show that with a strong rebound in growth,
and the closing of the negative output gap, the balance of risk is clearly on inflation. The MPC took the view that it needed to decisively address the current inflationary pressures to re-anchor expectations and help foster macroeconomic stability. On the basis of the above assessment, the committee decided to raise the policy rate by 200 basis points to 19%. I was going for penny attaining K. Dr. Ernest Atokwa Menades no na penny kwanche for my Ghana isika krabia batain Bank of Ghana wadano ningina a policy rate yan what say age 90% CC. When for serious simnipa wu ayen kana kira sembone na so drum maybe na so mo hwa na se jawufo no wu ye no ne nuoma ne hyehye bi wanhwe no wantoto ne yi a won mutumi ka ma sama dokora wote eba be yi na no na ene wo maga na mu aye wei se bre nipa ba ko no so ne ho asem ogenkyere ha na wo trend ye wawu so wo trend na wotwe mu o mai mu ne asama do eye enka ne panyipa ya na forestry commission woda no yewura yes John ono ana samu ani nyina na kwa akogina ne nsama ase bi okoye ye na ekwawie kire achimota Forest Reserve wada wan mu anim se janka dachi bi enka ne tetenkire ne ebesi ne adene ya fiansa nka na ja dachi nchirima baba to no wowura na tumi acheche fa baabia mekwawie kire kurampo ne wo fa asefo ne mane adeade wo mu nyina di hyehyem bi masam no ababe da ja wo maga na mu eno nam so ma ye ne panyipa ba ko enka ne wo kwa menkroma suapo ni mu a Political Science Department na wada no Dr. Richard Amwako baye na di nkomode afon no ebia na nyese John ko a wo mu hyehyem a won mo de o maga na japade adidie nya asem ketu ye hwehwem yie esan se o man na japade no amanyefo won masesa aboroso John ko antimi for no ko antimi emfa oban asase ma na busuafo because ansana obey we no say hu krata nyina ho eno na o say hwehwe mu anam na san krata no eno ka say I suspect say no kwa na watwa bia afa ipa ne PGB na o ma ye din na say ya ba bontin afa ni be hu enti asam no corruption collusion thievery sabi wo a woda no a wo so hwe forestry ma Ghana for no umom na wo ne o ma che min ka onu ko antimi nya umbo hu say pendifo pa ne bi ka say beba say be hu say fan say president no ya de na nya na even so ye penipa na so timi ka se de bi we de nya papa so onka because ono amu so nyoma hihye na ne batakarim yokoka ne be hwehwe mu na o ye ndai so bi aka na no tum se le tie no kra no enti penifo no nka obi aka mi ni hwe no abaji enti timi ka na ma maka no wanya bi di akosie yokoka ne be hwehwe mu na o ye ndai do ne kasa wakasa asem de dika ewo nyame na meka no kra say party me no nyina no mbo ekro no asati awia no NDC for ye bi Ahmad Aban ensa te amanunia aton sa tena amanunia Ibrahim sisi adawo government lands eno ka say uko government bungalows na ni nyina amaton aton ndi ndi ama politicians so bungalows ni bi aye o de so ton na obi be ye ni dem nya sa na ye no nya so ko she bibi din no asa ha ji o de baby person o ye auction anka sa obi o ye interested bi a womra na ma auction obi ahu asem bi ani ho ere nya ni say hono na collusion no ba mu no so because asa na ba auction de no estimate say value say asase no saying your term abontia we turn the saying was 100 million and here be auction no all now they start free and 100 about 80 million now they cost obi anto fine mo san can register bi san ye no what the question be the Land Cruiser di 4 years there's a 5,000 what you say me be that Land Cruiser yeah we nya ba ko for na ye culture no and obi aba okopene de enkoye onka oye din wonya bi nto so okoka ohia na egina fio ohia na behwehwe na asem Negative Kenya Kane Panyipa ya Political Science Department ya wakwa menkomasuapo ni mu na wada no Dr. Richard Amwakuba natural se enya ba akofo nko na yo wo bekom na nse hyehye ase anya asem ketwa enti ye ka se ye mu hwehwemu dia ye nhwe ne enum suko I was on for South and Wabeka and why you come and say Sompa FM, your numerous Nunsia Cassian and San Rabia Wupiano. You go to a demo must tie Biabino, there was your informal free Sir John and some years as some other your Maya, Rebecca Semo for Sir John, Sorimru, one Sorimra, Nachimota Forest, and an real Neda big gas da Manfu Tutuna Srenia Bassay, in free Sir John Samsona, informal and Kogana between agency for your moon such a ones and Samoa, one more eke na.
and I'm some Rasway Jenny or woman Rasway Jeffima Dish Motema West about on Persia. So, Honorable Carlos Ahenkran and Penifodua, a cabia woman, a bar, a to Renche Muns and Semua, to say National Disaster Management Organization. A charity can say that boom penny for Akabomwa, or my etutum passa or Tema West and Potamo. Ning Janano Memenda Numre, Enzu Bransam, Tigu or Mayimwa. If we are saying Chronocradie, now Quaquaya Manfuanesa, crawling na a man for Soneca was in so top 5 minutes and crying, crawling na dane a poo party. Now, man for you, Krumon, we say, is on a chia for Krunimina. Now, Ningina, so far. Or and Sassy, Jumaye, and a Honson, some so, Honorable Francis, as and so watching the Kotum Passa on Potamonoma, not any coach, Visa, Nonetia Santamo, Air Quacoreni, Sona ye, Temacrono, and a Crapumpremantemno, and an Amsoma, Honorable Carlos, and Krakan, Hokoya, what is answer me to Gassanium and a Bonsamatico, a yare hosam, papa, say, do baby, then you cheerful amount for them, TV and netiteni, fridge and netiteni, fridge and Musumuniama. Emwa benkwai emwa betie emudiehu emubanku emufufu tese ni nyina gunsuanania na akwa ya rehosempa say issue I see wa hani idea every year bia nsu beto dindindin bia na yehu na akoso ni nyina agent say fapima ewo Ramsey site mu anka nsu eto efa west side of Accra nyina anka nsu no betai no emuasi inti amase nsu no bana begu esoa enya baby nyina na abawura nkofo fiefie emri bi atwemu na yesa ana yete dotoimu timu no ma problem ni jae ene emu asense biu yenti mu nti na ma nkofo edi ahanhan nkofo ni bre nsu eto anu anadwi sebita frache etoidie but the way the level of displacement that yehunu neno wohwe nipa eyo free on fee a wudi da the school mo ha a big that masalachi a big that sorry atete enti me the minister for Western House na aba behwe ma chene sese yan the Tesa Laguna yan Dredge Laguna problem no ebeto aso akosoa every year enti ono so aba behunu or the nanosem ade atudwa se ekwan bia so ne president beka akodi hu komo na saka kra be poniama no de ba be yes adregin Fonti, way I'm Rasway Jenny or one Rasway Jeffima, this so much my West about on person, so no Carlos and Cranny attending Cano. Into my name, soon a cheer for madam. Hey, a papa Danny Biso, na Kabia good for moi. Edibia Quakugun saw them in Masalacha Woodwa, a water my West in Potamuno, Moko Monaswa, na Oche in Simon and Nina Muno. Rasway Jenny or one Rasway Jeffima, this so more bantam about on Persiaswa, on Rockron Associate Minister, or where Jumayani Adansia Winston Samso, on about Francis as and Subwatch, a man for Bantama as and Subwachi, Papai, Esha, this year, bo, send a was say, not any year be any mania at the Bomubiano, or more Ebeye Dodo. Said them one picano, and a pen or frame, he said, in Suato, ama a year heading. Yes, so no baby, a year, Jumano, Minister of Western Housing, and also say, I saw ya, if I in so a year, I want to tell my mountain. Then our friend, no, my plans said, me baby visit Accra ne tema baby enso na yiri and in time be visit here ni say be say me be hwe de asie na me ba nso me ne me officials experts na ye hu problem no e kwan e fa so e baaye ye hu kwan e fa so baaye a na engineers no advice and normal is say you na ye solve problem no enuntina e baaye nso so no with the menu, my layman's view, no, but who they say, experts also are going to review the situation. Now, I'm also advising ministry, no, the SA. Now, Mesha was buying a dream of Hopa. There can be a befaswa, the best solve problem, no, I'm a muatom, no, the befaso.
for Yamraswe Jenny or Womraswe Jefima, this or more Bantama Baton Pessia, so no Acrona Sassi or Sofa or her Juma Yeni Adensi Hunsen Samso, Honorable Francis Asensubuachi, Bantama Asensubuachin Yetin and Canina, and Impassetua, what they equipiate Manin and Potamusia, a cheer for a month for them, a papa biso, a kebia gufom, and an osha man yedio mako gun saw them, and a masalachi bo, said it wasn't at any piano, one by Yedi Abwa Womododo. Abano betena konya so wode je share sonko bi baya na wo kire se wo mayi mu enkame se obi wiesu apon no betena fia na wasaba abedane ade so ade ababato na wo fo so nam so nti wode na ko je share ba se obi yanfa no nyim ene ekwo wi akini pa ba sempem ba ko ne akire ena won mu nyamu akonya na eno na didi mu ama meka se napko trainees won manya association ya ewo maga na mu a se ko ba se brano bia no asem ha wonom na hehye wo mu bu no munya ba bi mfanfa womo na mompanyimfo so kama aban na so te e kire se de yakoso nie nti aban ne pani na won fa hwe won mu dwumadi a won mu di na enne awiabre wo Sompa kase bomu ya no yekenka kase bo no na one more president e de makuo no Yero Dennis opoku katachie be kire mu se hwe ekwom de de wo mu nyasem getwa besa aboso mensunie aban ne ntwia won mo ka enti ama de kwambrane ya beto won so meka se land belly water belly wo mu ntimi ntwia wo mu school fees nyina na kwakwaye ade de abato won mo so ya won mo sra ban no se watwamu a wo mo hunu no mo na mo so won twam so de a wo mo sika no ya kemu abosom nso no adaworo ma won hwe na wontua. In good months, Yensa and Kashe, Yin said Napkono supposed to have ended last year, October. Company for the directives, I said we should remain at post pending permanent arrangements, which of course we didn't flout that directive, sir. They are remaining at post from the month of November last year till now, 7 good months. Yenyashe. Economy no year in himself, COVID-19, we are say, be near Matrokan, Sebigana, so can be, and until 2-3 months, and he said, let's give the government some room to operate, and until Yankasa, but any so say ye 7 months pa ko 8 months there na che say yankasi ti ho ebe ye yibone na ko ba ya ba be boy yi pa reduce the unemployment rate se be kan na e wo Ghana irrespective of the number of people who say here employment, you know, at least NAPCO has chopped some successes. Irrespective of that, there are some challenges from day one. We have tried as much as possible to engage the authorities on that. They are capacity say a problem panel arrears any permanent job agenda say about 1 year near the crata by 7 good months, no allowance, no stipends, but yeah, that's so a quajuma. You will be our ma, will be fakan a quajuma, will be a water bill, light bill, your rent issues, medical expenses in now. But at the end of the day, 7 good months, we have to come out. Now you're making it clear to the public and to the government. Nia Pili said, this is what we are going through and we need an immediate attention. I said, the Uchirimono, Selka Kuruma Sitting, and your Kuruma, meaning say, your Todo Kunosa to a Nkuruma, the Todo Kunosa to Nkuruma, Noasa to Beans account. 77 previous, I answered the number of times. And I be any day, and on any day say, Yakatremaso, then to Makunkwa, and I wouldn't be. And as I said, Diana Crankamina, Obia me papa name Mamma Titi or Mumuri Mahem University. Makwa National Service 1 year, Mitifi, Minya Jumanya, na MPP Adaroman, another Adaromakofan, Kwabaname Bia, Nami Kondo Semedi, here Dokononi Makuni, beans, I was in Minya beans, you know, Elaine Kurmana, Minya idea, and say, Minia, on the more serious note, let's look at something. How many times now buying with the current economic situation, Lord Fair, how many times a cost of petrol moon, Enka 77 brothers in Chitia Ghana for Sumo, and NAPCO headquarters, they are aware of every NAPCO trainee via Okwejuma, as of now, we are aware. They are aware. For the last 3 months, figure na ye war about 67,000. But as time goes on, the number reduces. Why? Because day in, day out, you know, people get permanent job and what? And decline. And to say, you can't even 30,000, 40,000, 50,000 crust. So the number is reasonable. We are youths. Niano ne kasa ye aya panyipa ya wano na NAPCO Trainees Association wadano wa maimu Ora Dennis opoku katechi. Abuzan for yam famun free NAPCO for nsen semi ho ani yam famun to fan so okodi ebrisi ama uto ne nsem mojabum yam famun course no kokuku MPP amanyuko na akache na so don for ya dum na katrama daboje moje die mafusa na ni antiaten kaboni bia na se numpetu etua numpesu na wedi eteta wedi so a efifia da kosi ne kwasi ada so de osoro kokuku MPP amanyuko ne to aba mantam dunsia ni nyina mu no ma yimpanimfo a ebetuatua amanyuko na no se beye na amanyuko no
ebenya na bon papa bi agina so na ne o ma lazy o mu butu amiem de akwakora 2024 elections no mo na saaba yi a eba so yi na eye Sompa FM nsem 12 pence wadu katawre mrantie de ani akire eye Bono East mantem no mo na he nkro techima na bonten so kwakwahwe ahobo a party ne mpanimfo eye na nanwada na nipa makomako aduonu miensa 23 a ebi pe chama yedie ebi pe vice chairman adie ebi pe secretary adie ebi pe assistant secretary adie women's organizer youth organizer Nasara ne organizer adie no woma adoso wonu nyina woma fini nkika wo mo no woma twomo bongala tatu ba bia wom so so mo so sabrobe no woma peno mo so mo kwakọ pe chairman ne di bra hodo adie no pani Paul kuma ya research officer MMPP amanyoko no Bono East mantem no mo ono ene ne botu man ya wo kirekire mo se bibia da na kwa mo pe ni mo hwe ni mu a ana se twedi ampo nyankrompon obeti wiem na ne efia da na ba beto o masomdwem o mo koto aba ne din ayi mperimfo ebeti twa amanyoko na no Bono East nipa dunson bia representing constituency bia no ye wo 10 elected and 7 appointees into constituency bia e wo nipa dunson a o beto aba no obi ani ho a e be disqualify no so far ye abon ye wo abon a e de beto aba no e be make sure so bia din ene nimfoni e wo abon no nti such people no obia with the right to say utimi vote obia ensi no kwan the system no very transparent, free and fair. Senebe after the election no party no betimi aka ye ho abom na eti nyina etimi aye party adwuma amanaye akono ehwe position for the treasurer na treasurer na otiso no madam Mata Boahima afo wono nko na at the close of nomination no obepeke form eti wono na ekọ ono push no push no kran so anchirem kakra emrana ne se yebeto yes or no inti so nya 50+1 na kire se nyina manfo ni nyina delegates no aginatum se otimi to na adwuma so se onya below data we call for renomination na nipa foforo average eno na vigina na ya wo amufa Kofi Ata ono na o challenge David Boache the incumbent secretary fa no Bono East ha mantemu ha abatwa ya to nyina from polling station electoral area up to constituency no yene region yenya problem pia for Penny Paul Kuma a research officer MPP amanyoko no Bono East mantem no wachechi nsemo de akire no na ne nyina mu no Sompa FM nsem 12 pence wedu kataro mrante ni ura Ibrahim Bukari Baba ya dodo na sarmana ne se chairman Ibia na ni abresa krodo mepe chairman ye die MPP amanyoko no Bono East mantem mo ekodi nkomo wabra no de ne nkrata asem nyina abema party mpanimfo no madoso no aveti na wia ifini kikawa bia ni ho sese de wo kwa preacher man bi wono soso ne Sompa FM nsem chefu di nkomo kakra wo cheche ne so ade hunu mo from a polling station electoral area coordinators ebepem me constituency executives and regional executives me de biase na master se sebisi ye be campaigner yante watimi wakame ewu mu no saa ne me so binu akuma me so me ye me campaign no ni metimi aye na America leto delegates na akoma so about to amame na mesre delegates say in all the constituencies nipa 10 neko abatwen na ma be hu se be ye 10 ni be take decision no be nipa 17 na be take decision be 10 ni be appointed 7 na osha constituency no enipa ewumu the least constituency kra no ebedu nipa be 60,000 if he said you will be no more party no more from 1 year to 17 years 364 days benya 18 years into be voting right sankofo en betin chen a ben paibo abebo an say nyame nka delegate na koma na ben konko yi bidie obetimi den hihye paigu akwarem na bedaachi be hyebre wo politics mu no sibe yi inti mesra ho braye du ye very critical ohia pa fi say nipa pempema koma no be de be
shebre e politics mu beni da so be da achi nyina ba be hye ho nsa nti se mu make decision a enye time afi ne ye behwe ye ni me ne kwa sorry ye ni me ne kankasa ba ko ye firi mi krum o we dey madam for me na nante achepa enye sa ne mu bidie betimi abaye adwuma no aye ni ye e wa boa me yakọ break 8 na odin hyehyɛ pa gu akwa mu na ma youth no be da achi asibe ye. I was in front of Ibrahim Bukari Badu no answer man say chairman AB we dey anybody in Sujan Kasami kwade wanane na anybody abidi MPP chairman die obuno isman tem no nya asam ke 20 ode ne forms ne nkrata nyina koma mpanimfo wie ya omo veti ne wie fi bia ni ho no ne Sompa FM nsam twefo butu mai kakra na wo cheche na ni so ade hunu mu e de akyere no sana manyoko ne beto aba no wo fra bibi se album ye no ade hye wo ba beto aba no won mu dini ade nyina wo so a wogina so de to aba na enim se nyame ya adoma fiada ebe di ampayi a edwa ewo NPP amanyoko ne die mu nti se meka se de obi ahase a woboaboa no ho sanse nyame ya adoma fiada adagye enipuso eno na ye tete se bapem na album no enyadia aba ama won mo preach medie ene panyinie wa NPP amanyoko ne titiru ne asante mantemu no won mo sampo atumi aka bie ye kwa ma no so na ne asante mantemu panyi pa ba ko a won so preach titire ne dibre no yewura adumba wua akwakodi enkomo yewura moju o Sompa so nie yo mejemuso na mo hoti sei jana dawro ma na won so ba de ache ye de radia senyame ni wani mo nso wai yo medase na achama mama ni nkambisa album no wonsa ka wo de Davi o ada na aba ne sa yo medase se wa nyambre na mabusa na de mesrem panifo ane se me chewotie fo na nemom de mesrem panifo ne se bibi o mo ye bia o consider 2024 say a man ne kredi ne niema periperi yo ne niema anye dwuma o party no mu a party na ye gunu because you know if your constituencies na about 30% omuntimi nyi wo executives in this omuntimi nyi wo executives dia na chese omuntimi nyi wo deputies is omuntimi nyi wo deputies dia na chese omuntimi release abon ema region ema yesu sankabi mosmosi eto aba Friday na yeto aba na musanka abon ede ne ato aba amonfa mobi ahwemu se ohwemu kra ne bi o question bi a watimi akwhyen a mosi yekoto aba omonhwe bibi yo ene kra de eba akopo yemfa hwenko wade wadaro ma wo bisa mu no won mo so die na ma abom na cha bepem ne mo nsantumi ka bie ene kra de mu nyina ye trudo ni nyina ne se deputies no yenyi because about 30% omunti bi nyi because ntokwa e wo hon tiase nya adwuma nenso on person omubu o mani gu so na ye de be 70% of the delegates instead of 9 something no on person we used to be 700 credit to aba no emo obia ene kro de ba ko party no mugu no omonhwe no mo fo mani ntunyame party ni pe bia bra party mu ye pani yi enti ne nyina de ho aba for ya ma party no ese ko ba se ye chichimi enuanom sa ni ye de emman abotaye mu ma me no ka sei ukọ constituency a yawdi e wo constituency no me kra maka chom se me ba just a formal reconciliation commission ti said the president ko foye bi no eno kwa na beti ma solve problem no ni pe di yaw ni yesa ni pa ni di yaw o sa mo di yaw mo na o pepere ho na ko fa na ko yi chairman na se baby e wa se constituency na e di emfaso na benya firim yewura wadaro mo ususu se de ekro no enka abato no muntu nhyada na me 100% abato no se paso dua ye ntu hyada ye pre ye ho agide ye pre ye ho akohen ye ntu ye boase na bibia ne boko na abotoye momra na obia so feel say we are part of the system ni enkoto aba de nyakopon say we ne de ne ko abeyi no ni ede ne ko de nipa dodo beka se we ne ede ne ko ni ede ne ko na ye chinchim ye nua bi nsa ye pre ho agiden ewiase bibia ye beja ho ye mfa nko mesremo moma ntiase nya adwuma ni ma perepere nya ye adwuma o party no na no kredie enya adwuma ade ne nya enye eya eye I don't know who MPP we have the men we are the best for this country but sa pese min kumenya ene sisie ene no kre a ene di o party no no eno na edi enya o me ma no kre na edi
yeto abana you already wadaro ma mencho no e de wo kan wo su se asisie bi kwaso baabi kululu bi e kwaso baabi ana sa pepepe no credit trudu eno credit trudu obuma no credit na yɛhwɛ sɛ constituency no asomdwe beba hɔ na ɛmɔ abotoyɛ mu sɛ ne ɛbɛyɛ almost be part of the system ne ɛbɛto aba no bɔkɔɔ de obɛwini wawini ne nyinaa yɛ ka bom ne yɛde yɛkɔ 2024 ɔmo dwen 2024 ho de ɔmo yɛ biara no 400,000 anto aba awa santimam saa nneɛma wei na nipa 400,000 anto aba santimam no emu 90% the MPP for baabi aduru ne some of us yɛbɛka no kuro yɛbɛka no korɛ na no korɛ no daakye bia mbɛkae sɛ yɛka no korɛ because more record yɛbɛka no korɛ. There's a question about the venue, no? So there's a question. There's a question mark on the venue. Question mark be won some na working. Baby a venue no one neutral ground. Neutral ground. Enti ka ususu se nka omo fa nkwa he fa. Omo pick, there's so many places they can pick. There is so many places they can pick. Omo mad in the whole fine. Na no kure die nya dim dwuma. De obewini no, wawini no fine. Ni nyina yɛkɔ anim yɛ nyina yɛ nipa baako belong to MPP it is you be sie nua bi wɔ MPP mu dia usisi ananse usisi ho uma me kɔ afuom no ɔmaa na so ɔba hwan ne kɔm de no ampa na yɛwuradu ba we ma me se wasɛm bi o sie nim sanka RCC hɔ de anya candidate bi adea ne aka sɛ yɛbɛwie ma mo obi ana sɛ bibi ete saa enti adenti na wɔka sɛ wɔnyɛ neutral ground a wɔse yɛto aba hɔ me say the bia semti udi kodu anu agya no ho ubia abaya ye kotu ye penise ye betu be wi ni nyina ya ka ye ho abom enye obi na onye nipa baako na wini o MPP ne pese o wini se MPP be wini na ye unity eno ne ye bo ho bai dis obi ka se ha no nya na se nipa dodo no ka se ha nya ye fa nko ba bia nipa dodo no pe na se obi se chinchina nipa baako bi interest nti no se ha na enye na anya no na medwen se de kwan befa so e beka bom na 2024 yama MPP akonanim na country no so timi akonanim because yantimi koyechi e koyenim 8 years ni abayechi 8 years country no nkola no dachi e na me bo ho ban nti am dem ho abo afore ye ma ne ye ma si yanhwa ma no kredie ne anyi nipa o wa adwempa o wo do o wo tema onye yiyimu onye dufuru pe e ma ni ndi animu a sa eno ntina mani abre dendende no mani brabre nya nya me yam nti kakra se be nipa bedi de ya bobra na emom nkwala no ne Ghana dachi ene nyina ye dachi ene ye bo ho ba se obi a panyino ba bedi anim no obehwe se pere yo no kuredie ebe ye adwuma e wo ye party no aminimu se party ne wo do ewo wakoma so pa ya se koba se nyame ya dom na won saka tumidie no a obetumi atoto nneoma yie na wadawro mama mimi se o se sia no hewa wodo a wodi tu dwama mansa nyina ate bie anyambia wo bompanyimfo amane de afa elections committee no wonum nim se ne nneoma ekọ ha wodo a mo fam o won mate o mu nim ni nyina o mabu o mo ne aguso o mu nim ni nyina de me kan de ekoso nyina o mu nim esuo to wankasa watro de akwakoma wonmo mini aba esuo to e wanti a ade chi enso wu se fo mafo mini amom yen kan no kra ne ewu ayen fa hwe nko ne ma ye de yensa ne yeti ne nan nyina fom no ye beja ne nyina wa ha ne ma no kra ne adi ne mo nkola no ho ban ne mo party no ho ban eti trodo sai nipa no ena mo hia wa santemem obeka no kra be ma no kra de adi na party no ebitimi akonanim enti se sia no de akoso o party ni mu no wosusu se hwan pa no mo wie mu epeso mo de ma no me de nya afi na mbabubu obi adi mimbo obi adi na emum ebenim ni wura mimbo obi adi se simesi ana se simesi na so me kase nyame anim nyam se sika dodo obi o mbetua bia delegate omo bekasa nyame obekasa ebe yo mo shock edi na Rollins wafanye Ghana for so ne mre so ne wo sasase ase obi ani ho betima hunu obi awo friends MPP mo some of us ye wo zongo me ye wo mo zongo me ye zongo boy e ba gentle president go for ne kan was won so share fanipa won so social fanipa da so nyunu a ho mbo hu se me ye zongo boy
Yɛwura dumba we ansa na meja wa mo akono se nipa bi no ma hyase ya wo beso nkomo ye debate emma mo a mo pese mo pre chairmanship dibre no na anyambia sakoba se debate ne ba so a wadawro mani de kwaso ba kwa na. Of course debate ne ba yibi ehu adwen wo utrim ebe hu adwen pa ene anisuade hunu a wo ma sante ene Ghana ene MPP sa debate no si aye debater ye beto aba based on debate yan hwe adwe wo utrim we de ekose ho ne de yakofa nipa 600 no ma ba de hyebre ahye wo musem debate no be expose obi a he debate no wo ma e asem o mo ban so a e asem debate no ebe ba so dumba we do was so a church nsem nyame sure why Yɛwura do wase so a church nsem nyame nso ni wanim why me dance pa na nyame nti asante ene Ghana ne MPP be fa ne ntoma pa fra me dance nyame ka ho ne adwuma pa moye amen yenso yeda se nyame nka ho awusofo ne ne bonko moyi yɛwura edumba wa wono so apre titina ne di brewo NPP amanyo ko nim ti nyame yadom a efiada na abato ne ba so na ne hawa hodo a ɛhye ne bo na opesa Ghana de hye no mo atie se ne be yada ne dura yan woka se no wanim no wan kanti ene woni yedi ho enkomo yi ejabuzan for ne office odi chairman MPP amanyuku no asante mantema bi yi no fabre wa bra wo kan ho Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM do wadwenkyere why na office says abre ya party ne ka break the 8 ne no wan no obedi chairman a ebeboa party no fabre na yenken kama mabuzan for yento aso yakwa pomdine ho nsensemo na Ghana Health Service mpanimfo no mobo Ghana for kokose yade bia fa ne say Hans virus so ayiniti okroma se ya o behia se Ghana for ebe ya hwie pa ewo ya na muntu ye didie ya numu ene se ne yesidi yedwuma efa enam so me yakwa o mano so me ne Dr. Benjamin Kisi Sesu oko Ghana Veterinary Service ya where risk communication officer ya ne encoding common fasa ya de ya o motu yen krasa unity o ye kuremu doc oti yen ka nwumre ya mo adwumu akwa baba kumase o Sompa FM Mejimo so mecha otiefo nyina ya tiefo so eje so doc sa ya de Hans virus yi wo ye de ya de a monkey pox virus yi yaya 1958 you na you confirm me wo laboratory one Dutch for Danish laboratory now confirm me amu say mwa na costing say free adwen it dey adwen atu ni di monkeypox virus na bia obunyi ka say zoonotic you can zoonotic free mwa eba nipa eso na nukrase mi enye etise COVID-19 yehu na so eba ma nipa onam etam so eko ehuntam eko from say so say na chicken pox no onam say na be ye no sa so na yarewe etimida nedi na we no pox na eso so chicken pox say o contact so na ugogo na hu say na eniti na enye fe afia chicken moko na etaisi wa edudu mu a etibo say your country say Benin Nigeria atotom na afi there esasi there akopie wo Europe amai we to Canada, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, UK, America, many Australia na munya ya yeye ani afia room as at man here can say Bosnia will be na e can 92 cases na hitting a confirm combined if you etina ya say etida ewe bibire mu a yeah oman bi ti Nigeria ni Benin enye bi da there say yes Ghana for yeah ahye how so be make no the world the time global village it need to coin nti ya ABC wo oman bi wu kra na emu wa ifu wa kai say a flight nti betiro na ya yoni edru na doc e de na de sa ya de we eba e de pa na de sa ya de we ba ya yesa me kai no tama ye ba we asin ya mo ye nhwehwem na fi adwen monkey ho na free buy no I say abetna ni to mu kakra etiobu a owo so ho friends ho issues na time there visa na yaye we die tena me kan no eba
nipa no nam eto esi abon ze box adante rashes side that friend no abato no na so nipa no benya the tiba ne ya headache na the temperature so I find the fever so baby na no nam so I on memre so akoso ama nipa no otimi ekoso nye na dwuma otimi ye no etetesi sana ema obi kind the working population omo me dwuma no se trauma ema omo nam business ecoform because otimi ko dwuma ana ya eni timi sane etimi sane se na ni obi betimi bebi se wo no obi na me ben na de achia Doc, answer ni ebekwa kwan obi befa so anya bie no. Uyi adre no to nchene a aboa be bio na sa yade we etimi tena ne mu bie nipa korea anase nipa ben no a yade ni bi etimi aba acheme. Efi adre so de ehwehwemu a aba no etimi nya emboa bia enye etimi nda eye yayewe eti efi tama for Nigeria state free adre buy no adre ni nipa na yeta nya yehu se tawe ewo obuso eno anu na abaiji imbo e wo se ye kraman ni aponchi ni wendie tawe ende di ewo muso anaze ehwenu so ehwehwemu so mai se ebia tambo we bia ewo mo ho a amunde di eno so emba emayehu ye ye ni se nipa na etai ekam na nipa di ama ono ani no ko nipa. Okay, na doc way sane COVID-19 baya ni enim say obi na edi free Australia o se de ba Ghana ha na gestate se spread ye no we no eyese edu pre no bi be fro anase ye borders no ene bi obi de be ba be remu ana chechemu be de na atimi atre afakuri mu enti se am Ghana make me bia na ayete se obi a wetu kan free Ghana akọ oman a bi woso na oni obi a obi akodi nsa no e bia che one ne kasa na ne ho obi bring ka respiratory droplet agu no so ana se ochia no ana ne wona ekeka no obi e no kwaro ne sa ana so use sanitizer ana so obi obi a enche den dey na we bia ana je atise ye ka say ostra flight ba be du Ghana ito be du Ghana na eda edi yana kan sana chijemu che 6 to 13 days and sana adedi if we even incubation period it is say obi sakabi oba Ghana ha again it sakabi 3 days 4 days and they dia obeti ka bewia o man Ghana okay na doctor say bia me no ka say me bia eye miti na be me ya eye me ho na be yese eye fe na mefi ana there symptoms and be da diama ya hu se nipa we enya sa hands virus so se de ni bi it is the obinya monkeypox virus na de be ni say the ti etimi and ya and no nam so no tell me ka pox lesion as a rashes ke se start I as I say develop it's at here it's be na we ni ba so we dey to that kasi o share pictures on Facebook out with that and internet so out mu say eso ye ana ni pa so beti unambre wa out wa so na we take pictures so e ko so unya fever enti se unya enye edema enye clear a o tu a obeti me hu eye wona me pe population na ayon sta it's all one now unya rashes bia be eye hospital be ho na ebo manye wa we say Ghana service for release document ye will in the no e kire say eye omo amowo e friend say hospital nyan so bi e kono onya titi sana very pano o me hwe ni ye doc ya da sepa no wadaje awanya me yanwumre ya ja yeguso aye ko animu ana bibia ni a ye besa ba open mu ne aba wonche aba beje nche manwumre de nyame nhyira wo pa. For Dr. Benjamin Kisi so Ghana Veterinary Services ya wono ene ye penimpa eba risk communication ho nsensem ohweso ne nyina ahyatena ya ehwe efudie ne agriculture ho nsensem so na nwumre wode ya kusku kakra fasa ya de ye say hands virus use de ende no a aba ne bi kra fe ne H3N2V ya de ya de kakra kaya o so de we say her hands virus. Din de as we obey bianye. Hands virus, calm down. Was ya Hey,
Samu. Yakosa from na yadokro no one yadaso wo mu no yadaso wapomdi munsem. Na nipaduanu wo hoi akwa ba ko a sakoba se ho ka eka akwa aka nyina ye niade. Ene won mo mo niade beka kiro ses wani ye oye abusuafo asmaranko. Eyamane pa anu akofa beto ho so nti wan hwe yie na sum duru kwan mu a anka wo kura anka mfaso so sanse emu oja na ahometin so eno nam so ma wokọ droboye no ewo bono mantamu a ekuo bi e wo America mamu no nsha ban no ase eye Himalayan Cataract Project and afe Ghana Health Service and St Mary Hospital ye no wodrobo one ma ka bom ama ene one ma ye free surgery e de ama de hie bia wo tayade e wo eye bono mantamu na adwumade sonko wodi ye no farmer hene nana kwaten afari otoso mienu nana gina wo man hene ye wo wodrobo traditional council anem e kasai e bo one ma baso ye papa pa kire se anamoto na one moto no yade ye anamoto pa ye wo besere se nkemo nso ha one mo hwese brano bia no mombe ya pomdi hwehwemu e de ama ne manfo amba se o mu ba behwe ani no e yade a eye ahoboaho pa fi se ani yare no yare a ye petemu ha bi wo ha pa enam so ubehu bi ti se ye chiame ni yire ba fefe so mami neni lefu na senke yade sentem pa no nya ni pa ma be sa bi ma ya kanya ko no bo wa ma sa ne be nti ba no de ye be nyame ase family intervention baba na man so ya ji ba wa tu na ye chita ye honhom ye bi ya tabachi na ye bompa ye se operation na be ye no bia nyame be ya dom na bia ho atono na ayi amaye ayi successful. And watching no ya ne abanam senior wa German South edi nkomo yera Andrew Bediako. Because idea is the first office country. Yeah, BBC to me about German South municipal. It's madam putting for years as a senior na mama baso. Kan Dr. Jesse. Yeah, why new hojuma de wayache. You can done ani ko ye ni hojuma Dr. Jesse na baso mo selective communities. Na say I'm one way from Ghana health point of view. Na to me selected a German South. Yeah, in the St. Mary's Hospital for the 5 days. Yes, the best I said, the best German for years, the new so I went pro. In the sense of almost as a shell of Bia, so the Mayam Bia, Canadian, as long before I'm off the album. To be a young corner say, God, Yanya Odia, a sample train on your face, a free. Massive Triska, Yadia, Kaiska, and so much media my free there. Never done was no be a young dress over to go through the process. Now, also the second fan, to me, I would say, a needy and the Yadia, who knew I am a man interesting. And he said, when you went to Madia, lay out train and so on, and yes, said to me, I don't mean us, it's less a being some review, and manning yet, and then one as a food, Yako and Kevina, Cafibia, you were saying you would jam myself in St. Mary's Hospital. And watching no Yane country director Edema Himalayan Cataract Project ye wo America memu Dr. James Adi ensu din komoma wo chechemu enema hodo a ede eteyade ebani pedua no so Himalayan Cataract Project fato mo so say ete eye ade a ema ofo eni efura Ghana omo ye boni bakasa research no mo say nipa do na omo eni efura no eye ete na omo eni efura eye almost 55%, 54.8 to 55%. Into our funding says sika kakra bia ebenya ye de behye dwumadia ebema ye tutu ete amanko for stand say wutu ete na nipa kro na je chi ye obekuna de etinya sa police abeye say dwuma into ye mpenifo a ewo drobo ha na to say begun Ghana Health Service penifo and a friends in Himalayan Cataract Project country director in penifo and then fees won't be a friends and corporate program in Kenya and Tomako. I foot to Alabama Bencoffo and they say eternal dear and yes, will be a baby bin and the
etano enye se bia ewo abusum nko abusum na manaba etane de yenyini nko ade eda etebeba opie ni so na se baswa and ya de bia can say you can get cataract but you don't have. Country Director Dema Himalayan Cataract Project here America Memu Dr. James Adi and Akasai. I was for the move free money the maba sentimental here to fancy phobia and when they did the mark of so afutum ye war offense south mainstream na this year e wo honom no mo srem penny ene mpedimfo hodo akabie wo mene mpedimfo a ye so mabodwu sem ngetu adonko ye nyinara e wo offense south ne mpotamo so mmeko mumwa na akade a wose da sane bia ne nse kabie ama na setena mo ye nika de ma no abo mo te se ne enwi abo achechede no suku o mu ni bi he akwan papa amanfo nanam so yi abo wonum esudokodoko ya mo akwabra ne bebagu na de paso no akesu iye waka se nyansani na wade so no eno so abo wonum enkane a won sensem krade ye nka ntedam so ma de hia e wo offense of temu esrema mpani so mo nananum no mo makra no o mo ko school no ekwan o mu twa sa no matimi akosuku akwakosu de no won free school no medru fie no na kwantintinti na ayira to mo srema mpani so meko mu a ho e fam no ade nsuo nsuo asem be kwai ena ye janan bia nsuo ni bi wa ha nsuo no kwa no se binye bia je se ko akiri se pipe we to free one man se wo ha mu pa e do anyim ye ha wo man se kwara na be sua de je se so torch to battery gu asa yeah pe school amana ben ha se da be ya kwala na bituma go school bitumi di 4 years 5 years no go school and it to any no ha ani anso enye ye penkani awa ha ebi ma hakura solar no ba ko ana mo de be si ya anu so adum enti ye penkani awa ha abza for senka wo ba Facebook no aba behwe sa kuru ya ye ka ho asem ene nipa wo kuru no mu a nyamie nim ne bonsametiko ha twene no mo kire se emu bayire emu eye ebro emu koko a wo mo donno dodo ede ba yekuma se ne yenkran ma manfo to die nya asem keto a nanso bibie no hono mu a e madasane asechena mu ye nika wo mo ewo bie da na mponsa ye ntumi eyo hino wo mpotemu ono so de kakra so nkankan ya kwan ye kura ni nsu sem e problem she ba bia nsu e won e problem na afa so ha labor na edin sisi akura wo fa nipa ma kon ba di o ba 300 bi wa ha ne muchi o mu be yi kwai e be kan ntinki ebenya bi awa ya ran he ya nsa ha so ayen kwala ni kankani siremfuo ne kani asubi ni ha kani edru anumre no aha be bom no nsi anu obi awurade ana nana munkafra wate ebeye abza for where your offenso afotom ye wo offenso south mensin ma santemanteme ya offenso so asemu aye ken se he ya you nana amponsa ye ntumi ye dikura wo krum hono no so de kakra so no ye konsen foforo mu na oba santemamu a was your first santemai we yamamre ne yamane asinchen aduane die nso ka ho bi pa eno ma yetumi danso se asantefo eno nti na wo santene bi a ene fufuo se wotu kwa America memu kura fufuo be pa kira kwan no adi bisa se fufuo die ye ntoto na se eno ye aduane pa ya ye die ya chese ya homeka ya nije ya ho sepeye yetumi nya daje kwaye adwuma sanse ye di fufuo die ya men bibi atwatwa kama na enabafu nimde kwa so abanti yesi ya sakra bibiam sankenkane yede waduro besi woni yede waman so aka ho na agya waba tena se ma ma begina so na kwabrane wasam nanim mfifra he obewi akire na je se aduan ne krampo no akwakwa bibio ho na so no kra na ne die de sanse we no waduro no ene woman no krampo ye duro dada enti wudie na esesa oyade na so na ese bibia ya befo eji de machine aba fufu pound machine na ne no aba yam fufu no kama de ama ewia no wankasa wadete wade abusha for the Facebook ho fufu no eba no ayese kwadu no ade bi na ahade ensefe boyo sano na fufu no susu de nka unya wadro mu de no so wadro mu de hyeyi omo won sabon so Guinness o se beer
Genes ose bie na mfifiri ni kakra so mo na ma na e enda ma yi gini ko mo o kominu anoma yi silfo no ha obon so mo won so se genes we se bie Genes we the bia ampo na buzafora fufu ponde machine de no so na enie na ate a eba no egugu ho no enti wono so ye wo de no a na ja wono makoka no fia no madandan so ne yawo ne nyina no mafufuo no atumi gina yie eno na garafo bi no kire wono madwen de afa wo kyese wom so aba ba boa de na so duru mebi pa na hu no kwan ye mo fa so mo yam no machine mu a na atua ofufuo die mom ye ntie wo mo so sene o musibi kire mu se enne de mo den de no na ye ananka ne de no ayen kwafamra ne enwo ne tintintim na hoden entumi nyinem afa machine ene ma friends waduro ne de nyame anim ne eyaduru ntampani for friend waduro na wo ma no so no eyaduru ni nya no so nu na ede sa de na said abrofo we na aba ne say bi wa na ono kwan ne tomu esigafo o manne ba ne machine onya nsisi anyema wi ado pelim pomudin dia waduro ne wo ma ana ma pomudin machine ne say chemicals and the idea no chemicals so call kaka bon samo ya de but this is here nti be hu no na abia is that time no so yan fan process afidie na ma ayede abasa so one no propose so bia na no others the difference and a brand akwa ye brand name so ko try you na so any difference I didn't say this machine spy that didn't quit them kwa a best spy na chi be fa cancer dia brain ti nya so wo bi the room for the near and anom pizza na no mti nya 150 and nya say 23 30 about down it's machine dia mo yo kwede ma fast na ye wu ntenten o tume ne de machine no eye chen waduro no ebi wo ha na woma no ano no bi abu kekam ala de too much by machine there fast in 10 time na no we must accept change is part of life you know yeah wo fufuo ni ada na twam ye wo fufuo ni ade na twam ene ebi mo kire won madwene se waduro no ade no na ye ebi se machine no de no eno hye yie e ma okora wo kora ha o kama enya fe na akopɛ wofuo bia ma na batim fifragu mu enti machine no ade no ye garafo bia adwo nkire ne kokotie ye fa fufuo se ne ho shan ho boye bo me se nenzo so de bo am so no machine mu de na ye ode awza fa kenka madwen che kakra emfa emamo master planner junior kentampo or say the news there or say Sompa family a number 1 no size cra or say a special greetings and come honorable prince obey guitar cra regional organizer who follow no so ne de no awza for hey mo messages in the good screen ne so no KK Kaswa American Town KK House was the MPP government na yo abanya o betima develop o my Ghana dia my long live Ghana long live MPP nchia and come ma me visa wa kum simraswe gani e de ma de hye o mo wutu ene ne mpotem ono so ne de eno no Eric Kwakubuadi Patriotic Voices bechem was breaking the 8 there MPP amanyu ne ya sure do mo pa na bibia kire se mampani na Rodan Kwaku do bomo de ne pa was ya de na manfo musa se friends a double track ne ade na de na afri honum na nyina kire se mampani abodwuma SCC school adan P no a na na akua mo aboate Ablekuma Central was Dr. Baumia Eba and the special greetings and koma Kodwoboaten David Boadu was ono so enjoy news no nyane no srema mpani se na kotrinis no muntuo musika enfo mom owa ina kwasi echampon kwache o say good evening no Dominic owa hene Ablekuma North no the way but teacher constitution the be by honorable Thomas Edu Apiaba ono so e be by Miss Vicky so said de ye mudia modetiti Facebook ni ade de ya na ni bohu ahwia me de meketre mada chinchinga na sof my media ba na kwa kutuku bi teacher kudwo tepanyina si so ososo de bi ba busiafo munyina ye da mo ase some de mo messages ne ba brena so ye so ma men 88 ne domatna se asem de empenipa da nipa no a ene pene ho asem ye ne so manwumre na ya bo amalibia boga busia mene akosua eje wa kwode adamase amamonitia adeshi